Pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako da instalirate Windows XP. Znači, ja za ovaj primjer ću koristiti Windows XP Service Pack 2. Znači, potpuno isto da li to bi radili sa Service Pack 3 ili Home Edition ili Service Pack 1. Znači, prvo što treba da uradite je da ubacite u vaš računar CD, znači ako instalirate preko CD-a, možete instalirati na primjer preko flasha, ako on se nalazi na flashu. Znači, ja ću koristiti CD. Znači, pre što počne instalacija, znači kad upalite vaš računar, morate, kad se upali, pritisnete na tastaturi F12 da bi izabrali boot device. Kao što vidite, znači, ako vam ne očita CD ono kada krene, kada bi trebalo da se pokrene sistem, znači računar treba da očita CD na kojem se nalazi sistem za instaliranje. Ako ne očita, znači taj boot device, onda morate pritisnuti na početku F12 i dobit ćete ovako nešto, jedan prozorčić i na tastaturi znači morate izabrati šta ćete kliknuti. Ako vam ne radi F12, znači možete isto uraditi preko BIOS-a, znači tamo isto pronađete da morate izabrati, znači first boot device, znači pronađete u listi i onda izaberete da vam bude CD-ROM ili DVD, zavisi šta će pisati tamo, znači izaberete CD-ROM ili u ovom primjeru, znači pritisnete F12 i dobijete ovako neku listu ili dobijete obično i onda na tastaturi morate na primjer kliknuti slovo, kao što ovdje je F za floppy, C je za CD-ROM i vidite L je za LAN. I znači mi trebamo CD-ROM i znači pritisnemo C. I zatim vam se pojavi da pritisnete na tastaturi bilo šta, na primjer Enter, i onda će se pokrenuti instalacija Windowsa. Znači, i ovdje ćemo malo trebati sačekamo, pa ćemo ubrzati video. Kada vam se pojavi ovaj prozorčić gde piše Welcome to Setup, znači idemo na Continue i pritisnemo tastaturi, znači Enter. I ovdje pritisnemo F8 da se slažemo sa licencom, znači Microsoft Windows XP Professional. Znači pritisnemo na tastaturi F8, I agree. I sada vjerovatno mnogi od vas imaju jednu particiju. Sad ću vam pokazati kako da napravite dve. U stvari ovdje vam piše da pita vas da li želite popraviti, da li želite da prekinete sa instalacijom ili da li kao ne želite da popravljate. Znači ovdje na ovom prozoru da piše vam Escape, don't repair, znači to pritisnete. I ovdje ćemo pokazati kako da napravite dve particije. Znači vi imate sada jednu C i želite napraviti dve. Pošto vidite ovdje kod mene ima 10 GB, na primjer, zamislite video ovo, na primjer imate od, ne znam, nekih 80 GB i sada vi želite podelite tih 80 GB na jednake delove da bude kao 40 GB, znači obe particije. Znači šta trebamo raditi? Ako imate samo jednu particiju, znači kliknete slovo D na tastaturi i obrišete particiju. I ovdje, znači kada vas pita da li želite da obrišete, znači pritisnite Enter da continue, da obrišete i zatim na L da se obriše. I kao što vidite sada više nema ni C. I šta je potrebno uraditi? Znači imate ovaj neodređen prostor, unpartitioned space, teško izgovaram ovo teške reči na engleskom, i potrebno je da kliknete C na tastaturi i ovdje izaberete koliko će megabajta vam biti, na primjer, C particije. Sad, na primjer, vi imate 80 GB i sad želite kao, na primjer, podelite i, na primjer, pišete 40.000 MB. Znam da ovo nije 40 GB, već je malo više, ali nema veze. I, znači, pošto ja imam 10 GB, izabrat ću, znači, 4000 MB
pritisnete Enter za Create i kao što vidite još je ostalo nedodeljenog prostora i da biste napravili još jedan prostor kliknite C i izaberete na primjer onaj ostatak da vam budete, kao što vidite onda imamo dve particije i znači tako pravite dve particije. Pošto ja imam malo prostora i kako instalirati Windows. Samo trenutak da ovo obrišem i onda nastavljamo. Znači, kako instalirati? Idemo na Enter, znači na C, kliknemo Enter Install i ako ste već imali kao sistem na C, izaberete ovo Format the partition using the NTFS file system quick. Znači pritisnite Enter i on će da formatira hard disk, znači koji ste izabrali i to je to. Znači malo sačekamo. Kao što vidite, instalacija se pokrenula, znači prošli smo 3 stavke i sada ide 4. stavka instaliranje Windowsa i ovo će isto potrajati neko vreme pa će ubrzati znači ove stvari gdje se ništa ne mora raditi. Kad se bude nešto trebalo raditi to ću vam objasniti, a ovo će ostalo sve biti znači ubrzano. Znači došli smo do prvog prozora sa podešavanjem. Znači ovdje podešavate vašu regiju i jezik. Znači ovdje idemo Customize. Znači ovdje možete izabrati na primjer na primjer srpski latinica, znači to. I ovdje možete izabrati jezik za tastaturu. Znači, kao što vidite, već je dodan srpski i engleski. Znači, na primjer, ako želite dodati još neki, idete na Add. Na primjer, izabrat ćemo hrvatski, znači Creation, i kliknemo na OK. I kao što vidite, dodali smo još jedan jezik i idemo ponovo na OK i to je to. Znači, ako želite, možete dodati jezika koliko želite za tastaturu. Zatim idemo Next. Znači, ovdje upišete bilo šta na vaše ime. Raša 989. Idemo ponovno Next. Ovdje, znači, upišemo CDK. Novije verzije, znači tih piratskih. Novije verzije Windows XP, znači ako imate na CD-u što ste skinuli, vjerojatno i neće imati CDK. Znači ja vam neću dati ovaj CDK, ovdje neću u stvari prikazati na videu, jer ne smem. I, mislim, sami ćete morati pronaći, znači ili imate vjerojatno na CD-u, ili pitajte mene na privatnu poruku, ili ću ostaviti link ispod videa za taj CDK. Znači to je to, idemo Next. Znači ovdje ako želite upišete password, ali nije potrebno, znači to ćemo preskočiti, idemo ponovo Next. Znači ovdje birate datum i vreme i vremensku zonu. I idemo na Next. I ponovo čekamo. Na Networking Settings idemo Next i ako ne piše ovdje Workgroup pišite i zatim Next.
Kao što vidite, instalacija se završila, još ostalo par stvarčica da uradimo. Znači ovdje display settings piše da će Windows automatski da podesi rezoluciju ovog monitora, znači kliknete OK. Znači i ovdje piše da je Windows podesio rezoluciju, znači ako možete ovo pročitati, kliknete na OK. I sada će nam se pokrenuti zadnja podešavanja. Dobrodošli u Microsoft Windows, znači idemo na Next. Ovdje obavezno da piše Help Protect Your PC, znači izaberite Not Right Now. Znači ovo nemojte koristiti, znači nemojte stisniti na ovaj zeleni, znači na ovo crveni X, na Not Right Now izaberite, idemo zatim Next. Znači provjeravanje internet konekcije možete ići na Skip. Da li ste spremni da se registrate na Microsoft? No. Znači izaberite ne. Idemo na Next. Your name, upišite vaše ime ili bilo šta želite. Idemo na Next. I finish. Kao što vidite, uspješno ste instalirali Windows XP i jedino vam je preostalo da instalirate drivere, znači sad CD koji ste dobili uz vaš računar. I ovdje gdje vidite ovaj crveni, znači X, znači to je ovaj štit crveni, kliknete ovaj na njega, samo malo. I ovdje dole, na ovoj stranici, izaberete ovaj Automatic Updates, izaberete Turn off automatic updates. Znači, nemojte koristiti automatski update jer će vam vjerojatno Windows Validation se pojaviti i onda će on malo pobrkati Windows. I ovdje Windows Firewall također isključite, znači stavite na off. Ok, i to je to, znači ovako neka ostane crveno. I to je to, uspješno ste instalirali Windows XP, možete instalirati programe i drivere što je potrebno. I to je to, ćao!